ti masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas, anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, kat awan mo't sarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Taasino kumaday ta abaraw amang i-date kan ko, ana? Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya? Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na unti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinubyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat day aparakan ko na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit, kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Anda ka dinakam mo. Anda nakam kau! Dayjay akabusor ko, tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwag, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando akarnit manok, taga-dubuak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Maray. Isa gumatangak iti sidaan, May. Ay, Mare, mano ka diti masuswildo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Jak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapu mo't laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunam lang baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit di ti kwartana. Ay na, Mari Goreng, kung kunana laang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sige laan. Hoy, Nana Guring, itay ka palaing dita sangot, istor ko Kahit, maan ano? Anya ayat ti araramidam dito ay. Makitugtugawak lang dito isangot ti istor mo Ay, nanana, agawid kakit din. Ah. Amang ano anyala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may ramanak manan. Anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam? Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ay, Amando. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti Mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos takno na bang loka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gamti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Awan mat dakas na. Maantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na kainawis. Ken, kailiw ka na kasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Agginginura dananang mo kananang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Astamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alakid din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Ah, sige. Sikat yung makaamon. Sapay kumaa, tasaan ka mataktak. Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Ah, alang rod. Mangantan. Tamapan ta ije parke. Naimbag nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko? Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimmangpet? Nagsapa ka no arimwar. Diyak nasiputan ti irurwar na. Ah, kastagayam, nana. Ah, sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana. Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Jak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngam no ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat-mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Aha, uray man. Diyak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo day takin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka diya sungbatan nak? Alfred, Sungbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanya. Kasta akmat. Numamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga noad-ad nga ginura dananang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan ka mat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addamat la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta. Sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam numabalin, ilimad ta pay laang ti ayan-ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagitiin na ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan nak. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan ka mat, Alfred. Sa dino ka diti na panam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. At dala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon? Nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, tugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawan na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabahom. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawan na kantaw tungpal biyag mo. Anya ti ibagamlita, ta inayaban nak diti paraangan nyo. Awan madkit di tinapatag. Amok mod nga awan papanam ita. Iso nga in-text ka nga umay diti ayan ko, tagsarsarita ta Kan, para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin. Ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsingpat. Day tamot tinagusto kan kwa na. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta amakita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tandi na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti maseta. Ay, hindi mo talyawon. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kenkwana. Anya, sanjay Amerika. Wan, kasjay katidog ti gurak kenkwana. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nanay. Anya ti banni-banni kasam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mo. Dayjay man asupeng. Limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Supeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod damay. Amangan numapanda maki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Kanya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin-kin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Tayman, mapanak man, ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain. Anya nga iti pagbaynak. Gayim ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaynak. Day, ang damat ni Marta. Suday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak la kuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Pare guray. Saan? Manganta pa, sakbay nga agawid ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inaklang gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako, marigureng. Ay, saan supeng? Mga tapay, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan ang madadaal ti aldaw mo?
Sangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan mo't adaskan nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat tati umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya ata imay ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo't tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin enjoy ti mangan no adda dito'y dayja a tao. anya. Papanawam dayja a tao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, agin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapu iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan-ayat da. Taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmet ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanawon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kat nasaya ata inmay ka. Kat sige intay mga ta nakasagana mo't tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uwan. No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin enjoy ti mangan? No adda dito'y dayja a tao. Anya. Papanawam dayja a tao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakom. Saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa Ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakikita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Isu ajak mabalin nga aramidan ti imbagam. No agin ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na ngay. Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Guring. Antay mga nun. Ay, Kikay. Apay-apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Uwan, Kikay.
Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Sa anak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Sa anak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapong tutyo nanang? Dayjay abakat Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka diti napasamak nanang. Wala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream kun cake. Agluto ta iti salad, kun agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Tagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawon na ni Sufeng ije birthday na, ngam di na inaramain. Kat, nasayaat ka di day tasing-asing yo ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapo na kumaiti panagkayim mi Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayat ko ama pasamak. Ama bainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tayak magustuhan ti aramid na. Ha? Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta. Agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natali na ay ti panunod yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kwa na? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sufeng. Tapno natali na ay ti panunod yo, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Aggusto kan samat ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat kaw. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talaga ni Viola ti kayat kaw. Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Oy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas na atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Hmm? Thank you. Gapo iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti na minsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy? Saan ka nga aglibak? Amok Da kayon. Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh? Nagatiddugan day ta ahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, aging ginura dagiti inayo. Day tangarod tiga puna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod di aramidan nyo? Ilimod mi pay laang ati ayan ayat mi ka ni Alfred.
Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na. Lakwan nakto iti nabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sofing day masabat ko. Pagtimkak nga. Naimbag nga orasyon, Nana Sofing. Napintas kayo ita. Ay, talaga ba't napintasak? Sa anak akas iti inam, alaad. Sa dino ka di tinaggapuan nyo, Nana? Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinaggapuak? Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't ti inam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kenkwana. Nana? Sige, indakaon. Katlaglagi pang timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Isu nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jak matagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon nay. No da kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan. Saan to ama pasamak ti kasta, goreng? Saan ama ikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw. Kastaya. Di oray idanon mo day taken ko na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sige, idanon mo amin kan ko na dagiti imbagak. Anya ko ma? Marta, bakit? Da kayo kan ni Sofeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma? Saan ka kadi amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramidal. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Timang sarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysaya at no agkapya kayon kan ni Sofeng. Tawan mati amok arumbang apagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, mismo. Kuna na nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, dado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaan. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkunan ida pamilya. Jack, pagtatakkunan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, kaidanon ko day kaken ko na. Wen Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kano dita tinagpipintas
Naglastugan day ta asufeng. Saan na kanaw? Apagtatakkunan amanugang jay anak mo, apadam alaad. Na! Katno iso tilaan! Isudang agina tilaan! Oy, da kayo adwa. Ah, Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kindigurain! Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na! Anya, Ingkakat agbalseg iti pagtungo! Di ka makibiyang iti saritaan me! si kagureng. ah, Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta. ha? Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw kaan gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa aginawi dak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti a pagabangak. ala adda kan kadayta anak ko. Kan may isa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni Nana Sofing. Kat kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababakit. Kan may sa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gapo ta mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto apagyanak ijay. Sana mabalay! Jak kayat nga agabang ka! Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wenno saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibiyangan iti dayta abanag nanang? Gaputa ammok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam! Ay, sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Iso ang matulungan ka ita. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray datak at mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalaysatan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan-ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siya. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad iti panagkalaysa da Alfred kan Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agginginmura. Ngam saan lata adum nga ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asidag ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola ngam nasao ti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam denggan ti maikatlo a serye tayo ita alawas a napauluan. Talinaay. Ditoy drama tayo. Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan magparikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot ang panggedam. Kan oray siyak. Awan magparikot iti panagdrive ko. Tako ko aktiban nga iman manehok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamat basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No dayta ti pangaddan mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka din, nanaguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat ngamin, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karkan ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, anya jay sa ludsud mo, nana? Ay, kayat mo asawain. Agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni man daw abaklatin ang ibaga. Anya. Hay, saan ang mabalinday to'y? Jaglakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulok. Saan ang mabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko nga minaramid na. Ay, garanggan diyang day di babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pag-abangan ita ni Viola tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak kau. Ay, agraraman! Nataor di anak kau, kadyak kayat ni Viola, para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Pudno gayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola, saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdon di agpaaram ka ni Alfred? Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalaysa kayaw. Di kantulat ta kayat amanugang, Viola. Kusilapan kantulat ta. Pabainan, kan pagsasawan kantulat ta. Nusyak, umanugutak iti panagkalaysayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kunkwana? Nana. Huston nanang. Tauray anya pa iti ibagbagayo. Agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabain! Jak umanugaw! Ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Saan na mabain? Awan ti maangay akalaysa! Asikas wenyo kit ti kalaysayaw. Maragsakanak. Gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalay sami. No agpilit ka makikalaysa iti day talalakay, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Una yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa kay ti day talalakay! Kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka tiinak. Agingat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panagginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalatang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalatang agkapya. anya nga rutaramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Intayo ni simbaan. Agur ora hindi pagluganam ako, che. Agyaman na ken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wan syempre, agayam ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wan kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbag day di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodon ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Oo na yan. Ala, intan, rumwartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw iti simbaan. Ay na. Nagtaera ko niti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat ka na, tainta ni Jay simbaan. Sa anak amapan, imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika, tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kaya ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan. Ha, di ureag sinata, no day tate kunam. Total, awan matlat manak nakam mo. Mangibabain ka. Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya?
Ha? Agyaman kami, Manda. Oy, may sakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dag. Di kaddanag, saan da kanto ang malipatan? Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ampaw, talagang gayam nga awan na Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga adi maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngabe, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Jak kayat ading ginday ta. Kanday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. Nuday tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka langin. Ha? May sakamet anagalas ti ugalim. Day talag sapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred, nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi, iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaanin, anak ko. Adamat tanda ito'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutim? Tatang, Ala, agnaad kayo pa'y laang iti dagos mo. Ngaminton maornos ton, tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw! Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma! Total, di nakmat ikab-kabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw akasken ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maisa iti katuganga. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isasaan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo ka day, tanakikalay sa kan ni Alfred. Matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak anagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya? Katsyak, agyanak matan ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak matan iti kinaalas ti ugalaym. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak matan iti biyag kaw. Anya nga, Sofeng. Ay, agmay-may sakan dito balayaw. Ta saan mo tan nga agaw-awid dito iti anak mo? Ay, wen nga rod. Agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di ababa iting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten naman. Nagado babae mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na.
Iswa kaya't mo man kan saan. Agabalayan kayon kan ni Marta, akabusor mo. Naga daw amabalin kong abalayan, ngam isupay laang. Win nga raw, Marisofeng. Talaga nga awan mabalin mo. Jack latamaklon. Jack maklon nga abalayan kunton ni Marta alastong. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na? Anya nga da babae namot nga ibagbagam, Gureng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay? Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't kan ti anak na. Di mo man dakdakamatan tinaganda ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalakta maaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyangay mo't timakunam kan kuana. Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inak man gumatang itibagas ko. Tawan mo't den isaang ko. Adda kwarta. Iso amagatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Kusila pakman tilastog abakat. Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak? Ladak! Padasan nak ngay pungot tasan kang atrasan, lad! Ang pinadas na! Nuday tati kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sofeng kan Nana Marta. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijay dan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakang nagda iti agkakasakit kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Ket napanagnaed na ito'y iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sofeng. Makapasair ti balikas da, iti tunggal maysa, kat jarda ti agpinnangat. Itagagayan, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Inak man gumatang iti bagas ko. Tawan mo't den isaang ko. Adda kwarta, iso amagatang ko ti... Ni Sofeng akabusor ko day tamasabat ko. Kusila apakman tilastog abak. Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak? Ladak? Padas
atrasan nak ngay pungot ta saan kang atrasan, laad! Ag pinadastano day tati kayak mo! Wan! Saan ka nga atrasan? Kalbon ka! Anday ko! Siyak Anay ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko na siguro atrasan ka, Sumardang kayo! Di kayo ginangran! Di ko na siguro kabaalan na si kabakat! Ha! Awan mo't gayam amom! Awanan kay tibaing! Guston! Sumardan kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Ha? Barangay hall? Wen! Umay kayo! Kuyugan kayo ang mapanijay! Agsarita kayo itisangon ni Kapitan! Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan! Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, agdarom ka lang ta, bakit alaan? Tasangon ka! Apay, di ko na maatrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing, agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Ha? Di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day taasusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo, kadagiti ubing kan agtutubong, hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo. Ta ipakaamok day ta abanag. Anya mo tan. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. No nakitam la kumati panagapad da. Impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisalkat ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay mo tundag iti dua. Nakababain ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyaman iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay. Idinto taaddamotan pag nanaedam. Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo. Aging ga dumaga kayo. Ha! Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pay abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton subyan na ti biyag yo, jay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano kapay anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo amo dagita. Nagadukat nga mo mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo kani nanang sufing. Nasaysaya at noin kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main. Kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi kani Alfred nga agsasarita tayo. Ay jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day ta aparikot yo, no diyo kayat ti makikapyaken ni nanang sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. Andamot la kadagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasolbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngamamok, makaamiris dan tumatlaeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit dapay mat nga rod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, damag kaw apapaayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya.
Kat papayaban na. Jak mo Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat timapan. Iti anyaga po. Awan mati amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano tay nagdinamag apa nagpinangat yung kan ni Sufing Amang ano kati makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paayabanda. Pwera ak. Apay ngamin nagpinangat kayaw. Iso ti makagapaw. Kat asinong ay tinangabak. Siyaka! Anya kumangay tilaban kanyak ni Sufeng. Anya ngay ti inaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga ron ngam isaw. Adayo Anya ngay tilaban kanyak ni Sufeng. Awan Adayaw nga abaka! Nanang, nagawid taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No day tati ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Jak kayat adang ganti may papan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Lastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at amakitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan tirumbang akabain ko. Da kayo adwa kan ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isung agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo matlaeng. No addat talinaay. Iti puso kan panunot tayo. Ay, jak lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kang aramidan yo. Tapno agkapya kayo. Aramidan yo, nanang. Da kayo kumanti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray addaak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo kan ni Sufeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya ko matibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ijay kalapaw mo? Anya ko matibibiyang mo kanyak ngay. Ada nga roden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Kat-ingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayan na kan ti babaeng. Ay, ala, makamu ka man langin. Ala, agsubli akon ijay talon. Makamu kan iti biyag mo. No talaga, adi mo kayat adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamakan ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anagbinulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawon ni Viola. Ni, ikat nagsaya atan.
Walita, kat kayat ko nga iti mangan iti ado a prutas. Rumbang laeng nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kan Lita, aginawak pa'y laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan nga amalipatan? Sige, areglado day ta. Kan, imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ay, amam, Sufeng. Damag kaw ang masikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang ka no masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ka. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mangaw-awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay mo't lang ti manugang ko, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya, Ay, inakman mo't ipadamag ka ni Marta ang masikugan ni Viola. Taamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. ay kating kalata, awan bibiyang ko, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag gureng. Ay, ketuan. Nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papan ka ni Viola. Kat nasauna ang masikugan tigayom na. Kay, anya nga ti makunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. Ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat ti puli ni Sofeng ang mailaok iti puli me. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan gureng. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay may. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yaw an imbag, no anyaman ti diyo pagkinkinawatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga main. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak amoy ti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami ko mga iraman kada Viola ken Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Ala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali a kaipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat kau ti ibagbagak. umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. Sige lang. Kwartam lata kwartam Viola. Jak pagan ano. Anya, Amog tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan amuna. Taaddan ijay talon. Ijayon ngagnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti ingkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramig ko. Limpyo ti panunot ko.
Pudno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, ingka ijay kalapaw na ijay kataltalunan, taing kaduktalan. Nanang. Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kon nga asawa! Mamati nga ta ni Viola nga adda babae ti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Saan lata masolbar ti panagginginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura dametten. Iti maysang aldaw, si Marong Carni Viola ijay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta. Apara iti abastuda a naganak na. Ngam saan nga inawat to'y baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Jak pagan ano ti kwartam! Makatigedak iti kabukbukudak a kwarta! Nanang. Linaksid kan nga anak! Gaputa sukir ka! Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa, gaputa addan babae na. Ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha? Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabe. Anya? No kayat mo, ingkasurutan ti amam a babae raw. Tapno panaknakam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid kon nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae, akad kadwam diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati kamait. Saan matkit di, tatang? Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka no ni Gureng kankwana. Nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matenti inam. Takasanaw, kasta tinam. Sana makaw-awat. Tatang. Ay, jakman amukan kwa na. Nauma akon, anak ko. Wanya ro, tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Wan nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Nyam. Ay ayatin nyo kadilat ta ni nanang, tatang? Sana mapukaw da ita, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay. Amukmot anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangain sukat? Wain, anak ko. Ano saklat ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta! Rabi imanan, nagmaymaysa ka man na maturog. Nakakaasikamot ngang maymaysa. Awanan ko, kwartam. Di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mo ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo.
Nakalidlid ay. Ano kang agragsak, Marta? Ay, Marta, ya! Kasi ka pa ay may maysa. Nay, nakapanimid ka mo't dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming ka kadi kanyak. Anya, apay ko mga urayan ka. Kan agpacharmingakan ka, alaklakayan. Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanaw kan, masurunak dita pa nagrup-rupam. Nay, Marta, apay asahanin nga gaw-awi dita balayo ti asawam. Di na kan samot ten kayat. Anya, Kasano nga minaya. Ket nakamirog-rog ka lang aro den nakanayawn. Kurit-rit pa'y tarupam. anya. Apay ka di asahanin nga gawawin nila kay Mau. Saan man ano anya lagi tan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakigdain. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimid. Iso nga inasitgan ka. Napay aya. Agur uray ka kadi iti mangarum ken ka. Gaputa di na kan sangpetan nila kay Mau. Siya kun Anya! Ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawan ka lang, muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Adayo na pimpintas da di asawa nga mitisi ka. nita! Ay nga mamo mata. Kanayon anak unas da tarupam. Kasla kulduroy. Ha? Isu siguro, wadi na kan sangpetan nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulit-ulitan na! Sige, ingkag sarmeng, tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya! Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Ket makitam ti pudpud no alangam. Unag paisaw. Makitak tirupak iti sarmeng. Kasla kulduroy ngagpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito ginatgatang mekan ni Viola aparakan ka. Kompleto dagitoy. Ha, Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagitoy ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadi asawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom. Saan kan amangan? mga anak ka, apay kit dinasan. Anya amangan ka. Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ha, ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagaan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. At day bagakin ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya.
Pumanaw kan dito'y paraangan may, nusutilon nakmanon. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibaga. Anya dayta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba, tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom, ingkagpaparlor, tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan noan niya ti maaramid ko kan ka. Alakit din, ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Saan da na imot? Isuama pan kaitan, tayong kaaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardin da. Unan niya. Sikat ti hardinero da. Katuan. Intahan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ah? Anya. Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Kasta na, kaya tiyo ti aglaba? Sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha? Kaslapod no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asing kaawatin da kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Huwag nga rod, sir. Ang masakbay na, urayin nyo tinsagana ni Feli a merienda. Ang merienda kayo pa, tapno di kay mabisinan nga aglaba. Huwag, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Wait. Amom ka day. Ajak pulos nang ngag anagapa dagiti amaw. Aya, Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. anya kano ti rason akanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen. Adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunspay tarupam. Anya? Isu atuladam ida, Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain ako. Nakaragragsaka. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutel. Ang mamum ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagat. Akastay, kuretret tarupam. Pudno launay. Anya? Amum ka dino apay. Ngamin, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka nakamisuot. Di mo amo ti umisem, di mo amo ti agkatawa. Ngamin, gura ti adda di takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Namaganda pa yan, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana. No kayat mo. Inal daw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramida. Ay uwan ma'am. Ay agyaman ako unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman mo, tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay katagyaman ako unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangal daw. Ay uwan, ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak iti tangdan ka. Imbag man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mat ama pagpiaran tarupam.
Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day tay gemaw. Kasla na Diyosan mat nabasbasaan. Wan, inted ni Sir Jeray. Kuna naasakbay ang maturugak, basa ka naw. Sa nabalay, tasaan mat nga English, ta Iloko man. Nasayaat Ala, basaem nga raw. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya? Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Imayak lang ang ala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaah no awatan dak, Barok. Sige anana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugi? Mabalin yung ti mangrugi inton bigat, nana. Ay agyaman ako nay, Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukodak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige nana, awan parikot. Mangrugi kayo ninton bigat. Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sofing? Wen bakit? Kaasimet. Kayat na kano ti madan iti kabukbukodan na kwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw day ta kanyak ni Tata Saldi. Ang man niya tiyan mo, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay. No saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ala, si kang arod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y banay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sada ito'y awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay, nasayaat nga rod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyada. Sakbay amaturo ka. Pasaak man da ito'y iluko amagasin nga inted da mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan da ito'y nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay iti riribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Na, kasla paspasagitan nak da ito'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Ma'am Felay, bakat suping alastog. Apeng adda ka dito'y lastog abakat. Sika ti pagdamdamagak lastog abakat. Ayawan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbengam nga umadak ditoy. Ad-adda nga awan karbengam nga umadak ditoy. Dito. Iso anasay-saya at nagawid kan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.
Ti